Good morning, everyone. Masi khoi ki free online stock market class ki episode number 9 da khoi episode number 8 ki continue tawro poina candlestick and the candlestick pattern ka haiba candlestick pattern sing se khoi yengmina se ado candlestick haire ge de khoi karino haibadi hanana khange atra ado haiba candlestick sing se ki magi pattern candlestick sing ki form ko mai candlestick sing se ki magi form tawropagi magi kano se structure se ki matungina ko pattern se ki matungina akhona entry loba or exit loba gi kano se so khoi jingmina se ko haiba pattern sing se ki marakta na chu khone nei na gi ba bearish engulfing ko bearish engulfing da gi hause ado hariba se ki candle gi pattern ko si khoi gi single candle na semba lai aduga multiple candle na semba su lai ko multiple candles da two candles and three candles na form toba aduga makhan gi kana su lai aduga atopa mana single candle su lai ko hoje khoi mang du uri sina bearish engulfing ko bearish engulfing ne hariba se ki bearish engulfing hariba pattern se mana lakado se kaino kanda up trend gi khoi gi laiba bullish market se loisin gi duini ko loisin garaga aduga asagi khoi gi bearish market da ko bearish market da reversion tawrokpa yaba aduguma makhan gi ko candlestick ki formation ko format ne hariba se ki candle sida khoi candle anni na form tawgani ko first candle se small candle oigani aduga green color ki candle oigani aduga ani suba candle sina ko red candle oigani aduga first candle se mana cover tawsingani ba haidi engulf tawsingani ba ko haigi sida image ta su uri myam na ko sida tawis mana ko image se kano se tawsingani aduga hore khoina entry lobudi ko entry lobudi kadai de logane kan aigi second candle sigi lower da low sidagi makha da kumdhara ko matam da khoina hariba market ta khoni entry lobagi kano se lakani ko haidi entry point ko yani ko mya kamaina no se suppose koi drawing dang pingjing mujing minaram se kena se market ko market se uptrend de lai ba market se suppose soi da khoi gi support zone natra si supply zone am lai reng khala si supply zone se joksil ko matam da masai gi candle gi format se ko sida khoi gi green candle masa ma form tawraga sida khoi gi red candle asoba ma form tawsile ko sigi form sine khoina masagi engulfing hari ka karamba engulfing no bearish engulfing ko up trend lamber market se down trend kaidobo reversion tawbungam ba dugum makhan gi candle gi pattern ni ko the high reverse candle se lagati khoi magi low se second candle sigi low se hendo khanda khoi gi entry lower yagani ko siga contrast da khoi bearish engulfing na taba khoi bullish engulfing hani su leiri ko bullish engulfing si sunga sage duga manana candle ani na ede two candles na hari bese gi candlestick ki magi pattern se form tawduini ko okay si pattern se form tawduini hari bese gi candle gi pattern se khoina kadai da khoi demand zone natragana khoi kanada support ko support area da form tawragadi hena ma se value leina khone lawi ko sida su ko ge first candle se ko candle macha oigani aduga color di red color oigani ko sida ise gi mouse pointer de lai se aduga second ke color kana second candle se green candle oigani aduga khara saw candle oigani big candle ko modern kanada gi first candle dagi adu hariba first candle se second candle se na engulf tawsingane de cover tawsingane ko hariba second candle sigi magi range ki manung da first candle se laigane sometimes karigam matam da magi kogi se shadow na kitang hendok hinjin tawba thoidona kaide ko tawba di khoina hariba sigi candle sigi pattern se kogi rejection zone haibadi demand zone natraga supply zone da form tawbo agedawne adu asagi khone entry di khoi kadai de logani hai kanda second candle gi high ko second candle gi high se hengala khanda khoi entry logani ko aduga asai sigi bullish engulfing hai riwa khoi gi candle sigi pattern se sine lai se market se down trend lamba market se
sai support zone natragana demand zone si joksilakpa matamda magi lamba trend se ko koi id reject to thoga ko down the lamba se bullish bearish market on lamba se bullish the reverse to bangamba adu makhan gi kanoni ko kogi candlestick ki pattern amani hai tane ko sigi ko se drawing the khone laga su mamangi bearish to na uptrend se laga downtrend da lakpani natra sigi kano sina muka mu sida khona downtrend da lakpa market se sida high river sigi khogi candle gi pattern se first red candle na form tawre adugi matung da green candle khara chawa ma form tawre high river red candle se green candle gi low end high sina kai dodino low end high sina angle toxin dini ka aduga khoina entry lobo sisu market sina sidagi somda mathalomda haigalakpa matamda entry logani aduga ini entry lobum point thadi right exit point right entry point hairagadi second candle sigi ka sida breakout piraga karakpa matamda khoina entry logani ka komya adu next ta khoi yengse next bearish harami ko bearish harami sisu ngasai koi engulfing gi doina koi gi candle ani na form tawbane high river candlestick ani na form tawba adugu makhan gi candle gi pattern ne high river candle sida koi market se uptrend lakpa market se masna kana gi koi gi rejection gi zone ma jawra kanda reject tawraga magi trend se reject tawraga down trend da di bearish market reversion tawgi ba yaba adugu makhan gi candlestick gi pattern ni ko हरिबसी की कैंडल लोसिदा कोई कैंडल अनि सिदा फर्स्ट कैंडल से आईडी खरा साउ सांग में कैंडल होइगनी अदुगा सेकंड कैंडल सिना खरा पिक पर कैंडल होइगनी को अदुगा फर्स्ट कैंडल सिना सेकंड कैंडल से कई दोगनी कवर टॉक्सिन गनी को फर्स्ट कैंडल सिगी हाइबडी मींस फर्स्ट कैंडल सिगी कनो से कोई रेंज को हाई एंड लो की मरक से सिदा सेकंड कैंडल से लेबो होइगनी अदुगा कोई शेडोना सेकंड की से second candle sigi shadow na khitang hindong henjin kaisu akai ba leite ko khogi entry first candle sigi magi low hendoro ko matamda koi entry logani ko say suppose sai khoina kono da khogi engulfing da tawgi baduga manana sida susum laigani ko just candle gi mai kono du khak ni suppose koi sida jengsi market se sida haigal e khalo ko aduga sida candle khogi harami candle ka asagi big candle na mahana form tawre adi matung da red candle na form tawre big candle se green hoige tamni red candle apik pasina red candle hoige tamni ka adu market se hydra ku matam da sigi fast candle sigi low sidagi hendo ga hydra ku matam da ai side entry low bani okay bearish harami ka हरिबसी कैंडल की पैटर्न की ममिंग से कोई बेरिश हरामी यानी खंगने अदुगी नेक्स्ट बुलिश हरामी मुझेंग से बुलिश हरामी से जो मल्टीपल कैंडलस्टिक की स्टार्ट पे करने दो कैंडलस्टिक की पैटर्न ने हरिब कैंडल सिना लाई से सुंग सगी कोई डाउन ट्रेंड लाख दगी अप ट्रेंड हाइदी बेरिश मार्केट और मदगी बुलिश मार्केट रिवर्सन तौगी बयागबा याबा अदुगम मखन की कैंडलस्टिक की पैटर्न निकाव हरिबसी कैंडलस्टिक पैटर्न सिदा सो कोई candlestick ani yaugani candlestick ani se karam candlestick no hairagadi amuna red oigani amuna green oigani ko red candle se khara saugani adu green candle se khara pikani red candle se gi magi high and low ai candle du gi range ki manung da green candle se laigani ko adu ko entry na karma hum da logani hai kanda masagi first candle do first ki red candle hai tare ko first candle se sida market se high thare sida red achoba ma form tawre ne lowrsi hai ribasi ki red achoba ma form tawri ba candle se ko sida second candle hai green candle do form tawre ba ko adugo market si mathalom da ka khalai ko ka khala ko matam si gi first candle gi high se hendoro ko matam da koi sida entry logani ya ko sisina khona kari kaure bullish harami next hammer candlestick pattern is a form of a short body and a long lower
week haibako haidi candlestick sigi hammer candlestick si mase form tawrise single candle na form tawbane aduga magi body yamna short body yama yawba aduga lower week natraga lower shadow se sina khara sangba yamdrabada masagi magi body do adugi 2 times ko sangada sangba aduga makhan gi candles oigadobane hairiba candle se ko rejection zone habi demand zone da natraga support zone da ko form torko matamda hena magi accuracy se wange ne lonai ko market se ko gi bearish market oigani bearish market la ambadagi magi zone se jarubadagi ko gi market ki trend se ko kan rom da reversion tawgi ba haitare ko bearish dagi kadaida bullish da bearish market se reject tawthoga bullish da chakhiba eko ado hariba sigi candlestick pattern se ko any time frame da work tawgani daily time frame wagera 1 hour के time frame वगैरह 5 minutes की time frame वगैरह 15 minutes की time frame वगैरह का any time frame दा हाई बस ये hammer की candlestick से शिशु कोई work तो वेका next दा hammer सी ना तब कोई inverse hammer ना तो inverted hammer हाई बम से ले का हाई बस ये inverted hammer से शिशु कनागा similar ओइंग साइगी कनो सिगा सुमाने बकोगी hammer सिगा मानने बको मागी structure खतनी खेने रही इसका structure खतनी खेने बा अदो हारी बसिगी candle से सीधना मागी कोई ngसागी हान बगी candle दुदना lower wick से सांगबा हाई बने सीधना कोई upper wick से सांगबो ओगे बको अदुगा lower wick से जाओ बजाय और जाओ तो बजाय जाओ रगो सुमने ममिंग गी ओइना मसांग खतंग जाओ बो ओगे दो को हाइरिबे candle से ना कोई दे indicate तौरी से कहीं ना करना buyer की pressure से angle A high बनी होगा ओके buyer की pressure से angle A अदुना कोई ऐसा कि market ते entry लोगो या बगी chance ला A high बनी होगा time तो जोरो का दौरे high बनी होगा अदु हाइरिबे से कि market ते entry तो वो यार का दौरे high से कदा इधर कर मतलब दा जादू इन market से कदम दा लाखों नो market से bearish market ते लाखों ओइदु नी bearish market तो अगर मागे rejection zone नम है वदी demand zone से जोरको मतमदा हरिबसिगी inverted hammer से form तौरा अगदी को कोई alert लेबा यारे अदि मतुंग द कोई येंगा मार्केट सिन डाउन ट्रेंड द लांबदगी अप लोम द काखला अगदी अब त कार को मतमदा अगी inverted hammer गी हाई से सीदगी breakout लाको मतमदा कोई एंट्री लोबो यारने को देखो कि hammer से कस माने को hammer की सुमा की हाई से हेंगल कांदे एंट्री लोगो दबने अदुगा inverted hammer गिसु हाई से हिंगल कांदे एंट्री लोगो दो यारे को मैम दो मर्क से द मैम दा हाइनिंग बा कोई थियोरी की क्लास ते कोई नुती की सिदा पुंग निपान ग मिनिट 10 दा क्लास में तवे को ngasi सुती होबे खितंग थेंगना तौबने अदु कनागुंबा लाइव प्रैक्टिकल तौनिंग नत्रगना लाइव ट्रेडिंग तौमिननिंग बसिंगना ये WhatsApp की नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर जाऊरी बने हाइरिबा नंबर दु द सोम की मिंग लेबंग टेक्स्ट तो बिरो अदुगा ये WhatsApp की ग्रुप ता हाप चरके अदुगा ngसागी लाइव ट्रेडिंग तौबगी लिंक तो हाइदि शेयर तौरपद फंगन बइको नेक्स्ट यंगसे नेक्स्ट दा कोई हैंगिंग मैन हने लाए हैंगिंग मैन से करिनो ngसागी कोगी हैमर दुगा मानै तौबदबो hammer to the makada form tobani sina resistance the hammer na supporter sina resistance the hammer na demand zone the sina rejection kanoda kugi supply zone the hanging man is the bearish equivalent to a hammer ko hanging man se bearish ni man lakado ise du hammer ga man hai it has the same shape but ko hammer ga ma se शेप से सब माना है लाइले का तो खेने इसे कहीं ना कहीं तो हैमर ना कोई बेरिश मार्केट से लोइसिन बगी मफम से थोड़क पनी अदुगा असागी हैंगिंग मैन से ना बुलिश मार्केट से की लोइसिन लको मफम से फॉर्म थोड़क पनी का असागी हैमर से ना सो कोई इंडिकेट्स तो दूसरे कहीं ना कहीं तो असागी मार्केट से स्वाइदगी मागी लाइव ट्रेंड से रिजेक्शन तो रिवर्सन पीरियड हाइबनी हाइबदी बुलिश मार्केट लांबर मार्केट से
rejection tawthoba matungda bearish rom da lakpa yabagi matam yore haibani aduga khogi right entry time do yengaga entry lobiro haibako kona hammer natraga inverted hammer ga sum sarakpa hanging man su manaba mongda magi si low se low sigi kano sida haiba candle hanging man candle se sigi low sigi makhada low sida breakout pi ko matam da koi entry lobo yagani ka hammer candle sigi color red oigani green oigani haiba kaisum leite ko any candle oiningbo moisunu ka dum koi yagani ka next yeng se next da koi shooting star ka shooting star haiba kano si koi candle gi shape hai tare ka haiba candle gi shape si masagi inverted hammer haiba malai natra inverted hammer siga haifet chaurakpa manaduini ko inverted hammer siga haifet chaurakpa manaduini haiba candlestick ki sigi pattern cha sisu single candle same bane magi small lower body ko kugi kono sida body machang padi lower portion da kono laigani aduga magi upper shadow natraga upper wick sa sangani ba aduga lower wick yawbo yai yawrta basu yai ko yaw da basu dum yagani aduga kichi khatang yaw basu sum yai ko okay adu hari basigi candlestick ki format sisu kadai dano kamai to bono harigadi market si up trend da lamba market se down trend da reverse tawgi bani okay yari ko myam down trend da reverse tawbu oidini ko aduga candle se karba matam da khoina entry logadagi harigadi hari basigi magi single candle kano se shooting star sigi low sigi makhada market sin kum dhrakpa matam da khoi kano lobo yagani entry lobo yagani ko do dekho next candle namu jengsi next candle evening star ko evening star haiba candlestick se sidadi kamai toge khanda khoi candle ahum na form tawre ba mongomdi candle ahum na form tawre haiba candle ahum se hanba first candle se kharchaw candle noigani second candle se small candle noigani third candle se kharchaw candle noigani ko haiba sigi evening star se kada wai da form taw khani hena magi accuracy se high oigi hai kanda supply zone da salaga ko supply zone da salaga form tawra kanda magi high accuracy fangani ko supply zone da sale form tawre adugi matung da laktu se market se up trend da lamber market se reject tawra kanda down trend da lakpa yabagi kana se chances to lai haibini ko ya morning star am jengam se morning star sina masagi evening star ki opposite ne ko bearish market ta lamba market se ko morning star se la kanda khogi bullish market ta ko nadi change taro ko yabagi ko aduguma makhan gi kano ne candlestick pattern ne haiba morning star se candle ahum na form tawi ko candle ahum de red edi candle nakan side ani da left ka right ka si candle achau si leiraga mayai da candle kadi mayai da candle macham leiba ko siguma makhan gi candlestick pattern ne ko gi morning star da su aduga evening star da su koina entry se karba matam da logane hai kanda haiba candle ahum sigi ko morning star da oigana candle ahum sigi high do adu hengala kanda khoi trade logani aduga evening star oigana candlestick 3 candlestick ahum sigi low si hendra ko matam da khoina kano si logani ko okay aduga 3 inside down and the 3 inside out say kona jenga se ko aduga the cloud cover se su koi kona jenga se ko This number 9 sigi oina dei swaida loisil lage video se yam sang su kana tawrage ko aduga next dai atopa kana mo pura ga mulak sage ko thank you